Ngavana wa Kitui Charity Kaluki Ngilu niambitie mihang'o ya guthurima migunda yothe iria yenjagwo mahiga magoro kaunti-ini iyo niguo gutigirira niyaguna muingi wa gicigo giki. Itacukia riukite mbere ya mucemanio wa anyiti itemi gatano ga kiumia giki na uria ukarehe hamwe kambuni iria ihetwo marua ma kwenja mahiga magoro thiini wa kaunti ino. Akiariria ikari a itura ria Kanziku, Ngilu ni araigire ati hindi ya wathani wake ni gutigirira mitaratara iria igitwo igie wenji wa mahiga ni arumirirwo na muingi wa gicigo giki ni wagunika gutari muonjoria una uriku ugukorwo akihinyiriria ikari acio. Ile mingi zaidi sisi tuko na mali ambao hata tukikula na watoto wetu na wajukuu hatuwezi tukamaliza, lakini ndio sisi maskini wale wa mwisho kabisa. Oho Ngilu ni araigire ati ugai wa migunda iria ya mahiga magoro ni kugayo na endia maheo taito niguo gutigirira aikari a kaunti ino nio ene migunda ino kaimana na angikorwo ni meguthamio mariho uria kwagirire. Shamba zetu yule alimeuza ajue sasa tunasema hapana. Tutalete surveyors wale watasurvey ardhi yako. Yule alipewa permit kuja kufanya kazi hapa sasa aje kutuona. Jumaa tutakuwa na kongamano kubwa sana hapa Kitui ili tuangalie ni nani yako na permit, alipewa na nani, iliwekwa sahihi na nani, ili tumwambie sasa hii tumecancel. Ngilu ni ongeire kuga ati marua mothe ma wenji wa mahiga magoro ni meguteanirio hindi ya mucemanio na ene maikie mahoya ma marua meru. Ino ari ta njira ya kweheria marua maria mangikorwo maheanitwo mugaru na watho. Ikiwa ni mtu amenunua ili achukue hii madeni ya chini, tunasema I am sorry. Title deed ni yako, tutakurudishia hiyo title deed, na tukurudishia pesa yake na ondoke. Ngilu aracirete icigo-ini cia Ngaiye, Mathuki, Mutito, Kanziku, Mathima na Ikanga. Ngiribotera Kameme TV, njĩtagwo Njeri wa Njoroge.